Hadiin ke jingmino kada ngut kiameli ke Kongres da ka balik penyiso sa All India Trinamool Congress bat sangut pat ki balik a jingkersyan lang ya Sarkar Meghalaya Democratic Alliance kidak kishin kila pausai bawa meli kamulai ba proses di saukme un om ya kunsyu ya election MLA arjar arpulai na ka parti Kongres namar baya baro kitna trekam jong ka parti Kongres hakani kotunsi kila kalalong kitna trekam jong kamulai kotunsi Progressive Forum ya kani ke jelang penkela lapan benah ke jelang balapan yai doba Elmarwar kepala penlong ha office trekam jong wameli ha maulai nong pedeng ha kesajain ka khat khandai terik rumpang arajar arpuar ubolong wameli ke Kongres bamenta na mulai ha ba ajingkran ha kani kesingi uba PT sokme ulapan sungutu ialah ki jong kinong kersan ba ka jingle jungu ban kersan ya Sarkar Meghalaya Democratic Alliance MDA kadai na kabenta ki kampenroi ba ka kusunsi kadon kam Ane syakmat sibul ke jalan kam. Ke banda ka yang jema nginang le na mata ka jingbit na mata ka jingbiang ka pade jong. Ki pai ba jong ka molai kon sihi barokawi.